bore da hefyd ni'n chwarae Justice League ar Ysnes. Bu fi a Caden yn mynd yn ar y bryd gilydd mewn battle. A Con yn creu gan Blizzard. Blizzard sydd wedi creu other work. Sef yn game really da hefyd. Dwi ddim yn mynd i clicio ar story tro hon. Like, take 3. Right, dwi'n mynd i bod yn Flash, acos Flash yn amazing. Cyn Flash, fi Superman, acos Flash. Dwi'n Boba Fett, ti'n gallu edrych trwy wall. Ti'n Boba Fett. Cyn ti angen... Power! Power, yes, power. Cheetah, Wonder Woman, Green Arrow, Superman, Flash. Na, fe eisiau gwneud Superman. Fi'n gwneud Superman nesaf, ac dwi'n gwybod ti'n mynd i bod yn Superman eto. Actually, ti'n gallu bod yn Superman eto, ac ti'n trio bod yn... Okay. Teeth? The teethy man. Come on! Flash fan! Oh, na, hon am bad. Knockout! That's a knockout. Boom! They really was Superman. Did you think you got paper rolling in the background? No, Jack. She's just in gweld dust roll. Okay, sit a team press up buttons so fast. Okay, done you done for? They're my favourite V. Hiya! No. Bam! Oh, kick in the head. Yeah! What a learn, brother! Jack, stop out here. Feel my wrath! Feel my wrath. KO. Goodbye, Snares. Victory. Dan edrych yn out of the snares. Oh, edrych. Lovely. Okay, na dim eto. Okay, dim bod yn Superman eto. Ni dau gallu bod Superman. Nani? Snow! Wel, acos dwi ddim wedi bod fe eto. Superman. Gladly. Okay, done. Na, ni'n bod yn Superman. Ni'n mynd ar Superman map. Yes, boy! Os fi'n cael 2 Superman, ti ddim yn mynd ar y Flash map, okay? Mae just... Na. It wouldn't do it. Bye-bye. Oh, hello there, Nani! Jack! Bye! The metal! Dim eto, byth ti'n meddwl dim... Oh, yes! Oh, nice. Nani! I will kick you. What? Do the beaver impressive? Did that answer? Oh, music is really nice. I'll trump up. Go on, Hayden. Fist off. Come on, fist off. Fist off, fam. KO. What the? Fist off. Fada. Oh! Like foot jab attack. Oh! Wow, Nani.
will I have the better job? Real life. Kaden. My name wet spot. Oh yeah, wet spot. Jack edrych Dwi'n mynd i bod hon. Hon. Dwi ddim yn gwybod. Hon. Kaden, ti ddim yn gallu just bod yn Superman all the time. Ti'n bod yn rhywun arall. Poop you. Come on, Darksy. Ti'n seem fel nice guy. Yeah. Come on! Hello. Oh, I already take a lot of health tea. Ti'n mynd i grab... Scared. Especially Auntie. No! Alright, Mary Queen. Yeah. Sit, ti ddim even di hit orange a bit, like. Yoit! Oh no! Dumb! Kaden, calm down, okay? Mummy. So ti gael dau a dweud? Ac ti di lladd ti? A ti ddim di lladd fi. Nani? Dwi'n mynd i bod... Kaden, dim bod yn Green Arrow, dim bod yn Superman this time. Why? Ti angen bod yn rhywun arall, ac ti'n loser fel Superman. Yn gyda mwy mor. Jack, so ydych chi'n gwneud y peth hwnna? Gwy'n ddim yn neud y peth Batman! I'm Batman. Batman. I'm Batman. Na, dwi ddim yn eisiau gwneud y Green Arrow poop. Dwi ddim yn Green Arrow. Dwi'n Robin Hood! Robin Hood! Robin Hood, Lord have mercy! Wait! Dwi'n actually gwneud some... Oh, yeah! Wait, double! Back fist. Don't pull it back above me, Kaden. Oh wow, yeah. Kind of Green Arrow. Now beauty shuttle and beauty hair. Green Arrow and the best kingdom. Best team. Oh, roundhouse kick out to nowhere. Kaden, calm along. Kaden dead. I'm dead. I'm dead. No, a controller. I A controller. Kaden just eat it. A controller. Yes. What is he? A baby. Baby, come. Dwi'n barod, Kaden. Dwi'n siŵr am ti. O, sy'n o ti? Ti'n pas A? I'm Batman. Aquaman versus Aquaman. Nah. Yeah. Nah. Nah. Oh, fine then. Flash versus Aquaman. Really bored man of Flashblade, so why not? Oh, did we just do in Money Doxy place? Oh no. Oh no. Oh no. Dwi'n meddwl Aquaman yn un o rai gorau. On like 50 ar y wet and cael like a really cool like. Os ti'n jabber un o buttons really galed, like pan mae'n mynd really fast, y punches then mynd really fast.
Aquaman style. Oh, okay. Dwi'n gweld. Kamehameha. Didn't feel so like it. All right. Yeah. Yeah. Sorry, Kaden. Not Jack, do them off yet. Oh, well, do it. Not Go on, Kaden. So I can move on. Go on, Kaden, punch me. Not Jack. So think we need the fireball thing. Fireball. I think we need the fireball thing. But It does them. Oh, but for pay 15 with it, they just press a hunter really fast. Yeah, like I know. Really funny. Ni'n gwneud o'n eto then, achos dwi di press y button anghywir. baton. A baton. A button. Ie, fel hwnna. Yeah, it doesn't really get past hwnna. Mae ddim yn fireball by the way, kiddos. Oh yeah, Kaden di figure o mas fireball power fi. We don't do Aquaman, do really really cool like fireball, like actual aqua ball thing. Ond doesn't make it. Oh, nani? Dwi'n sort of like, doesn't cael option fel hyn, except for maybe hwnna. Oh, really, Kaden. Right, okay. Gonna be the Kira by now. Oh, fine then, dwi'n mynd I accept defeat. Acos ti just yn fyna, jam o button. Hide o mewn cornel. Dwi ddim yn gallu cael ti. Like, Mummy. Oh, okay. Oh, dwi angen trio dwi'n cael tactic ond dwi ddim yn gallu gwneud e. Yeah. Okay, dwi angen cael running start. Oh, na. Beth am hon? No! Hon. Dwi'n trio for the last combination, I think. Okay. Oh, okay, they just made the accepted defeat. Acos ti just yn bored and baby. Barbie, I just hide him in corner a punch Nah, him. they didn't figure out it's a pasty. Perfecto! Yeah, Acos, So you just said it for me. Yeah, so stop. Alright, dwi'n mynd I bod yn... I'm Batman. I'm Flash. Okay, Kieran, ti angen stop bod yn pobl normal now. Ti angen change y lan. Ti ddim like gwneud y peth yna, cos yna just yn ti. Okay, beth ydy un ti? Dwi'n siŵr. Ai! Yeah, see, hwnna gyd ti'n mynd I gwneud. Na trio mi... O, ti actually mynd I gwneud rhywbeth nawr, right ti? Kieran, gada fi dweud I ti rhywbeth. I'm Batman! I'm Batman! I'm Batman! Oh, the feels so like it. Stop a liar. No, maybe not. O, gweld yn gwneud e eto, of course mae yn. I'm Batman, one second. I'm Batman, no, this isn't Batman apparently. Hiya!
Oh my god. Fine then, dwi just mynd I aros fan hyn achos dwi yn... Achos Caden just mynd I aros fan hyn, dwi'n mynd I aros fan hyn. Yeah? Oh! Caden, stop fe nawr. Wel, Caden, hwnna gyd ti'n gwneud. Just... Boom! Yeah, fi'n neud yna mewn cornel, dim gwneud dim byd. Jyst achos dwi'n gwell na ti. Oh yeah, wel, eto. Oh, Batman! Oh, okay, never mind then. Wow! Jyst yn mynd I cario ymlaen gwneud on. Dwi'n mynd I wneud unrhyw beth, mae ddim yn brif o fi. Oh, yeah, now mae'n gwneud ar y side fi. Ddim yn galw ti bod yn flash eto, Caden. Yeah, ddim yn... Na, ti ddim gallu. Yeah, they are. Ti'n banned o fe. No, but... Ac ti jyst yn cheato. Na. Ydy ni gallu bod o'r same person? Na. Just bod yn rhywun ti ddim ti bod. Dwi ddim wedi bod Green Arrow. O bod yn Green Arrow te. Easy as yna. Okay, stop it now, Caden. Wonder Woman. Yeah. Achos. Just yeah. achos. Oh yeah! Green Lantern. O, pam oes dim Green Lantern mewn hon? Dyma fe bod. A falle ddim yn DC character eto. Mae e, no. Cewe, os ti'n cael lan, ie. Wel, dwi'n gallu gwneud y same peth gyda. Okay, dwi'n gweld sut mae yn. Na, dwi ddim yn hoffi hyn! O, ti'n knocked out, so... Tad Jack. So lucky ti ddim yn dead in hell. Okay. Diolch am gwrando pawb. Hwnna'n fe am y fideo hon. Dwi'n gobeithio I ti'n hoffi y fideo o fi. Ciro Caden mewn popeth. A, over now.